Kurunjiri, ISTV Pau Ming Tari Basimutam Nokjeri and Madamaru Pau. Manipur Legislative Assembly Mipam Nasidagi Haukre, MLA Oramba, MD Halaluddin Khana Lekidabada House Nawab Pongdokre. World Population Day Thoram Manipur da Supaksan Pangtokre. Amadi House Committee Masem Dunangam Kagi Wato Gangsin Abamadi Jay Nabalabangam Kagi Kunsing das that security Tamdra Punjab Singak Shenaba Itam the demand Tori. Pau Sindong Pizari. Tara Suba Manipur Legislative Assembly Ge Nipan Suba Session Ngasidagi Haukre. Mipamasi Tasi Kunga Nipan Power Chatagani. MLA Oramba MD Halaluddin Khana Lekidabada House Nawab Pongtokre. Lakliba July 25 forward Chatagaba Assembly Session Ge Ngasi Ahobunimita MLA Humpu Laibagi Manungda MLA Yankai Mapan Sarugyaki Trinamool Congress Manipur Pradesh Ki MLA Maibam Kunjodi Masagi Health Problem Laimana Session Yauba Lakide Ahobunimit Ki Ayupung Taramati Tab Matamda Session Chatabauki House Ki Leaders Oriba Chief Minister Okram Ibo Bisingna Obituary Reference Ki Charukamoina Hana Minister Oramba Lilong Kendrada Mutoikiba MD Halaluddin Khana Handakta Laikidabada Awaba Pongdoki Mahangna Laikidaba Manipur Giwaina Mangjabani Haiki Mahak Ahan Boina Janata Dalda Yauduna Tamarirak Lilong Kendrugi MLA Oibidana Minister Fauba Oiramba Misakni Masagi Chahi Mudramari Suraba Misakasi Sok Lising Chamapan Marifu Sok Lising Chamapan Marifudra Sok Lising Chamapan Marifudra Manga Amadi Lisingani Supna Tareta Election Kaki Congress Party the Suyauduna Maru Eva Taudankia Laura Mihairaduna Mahak Minority Gidanatana Masakna Eba Luchingba Amani Haina Singtaki Niamgi Seba Taubuda Tandaba Commitment Ngakpa Jad Bijat Kaidaba Tauna Label Chingmani, Mahak BP stroke number Moidana Laikidabani, Haiki, MLA Dr. Evolbina, Pungdokivada, Laikidaba Luchingba, Asidiki Tamzania Bayanale, Mahak Namiamgi Kalaga, Tabuk Taugodabani Hibasi, Achepa Piref Laki Haina, Obituary reference to Sarugyaduna Wanganki, Agriculture Minister MD Abdul Nasirina, MD Halaluddin Khangi, Matik Magun Singh Singtaraduna, Mahakumbu Luchingba Malilong Kendra the Poglamba Sisoktongi, Mahaki Ahlaman Singh, Shenjau Paiba Amadi Logam, Saba Imung Manuni, Adubu Luchingba Asidi Masagi, Choktopa Hitaba Amadi, Masagi ni Haibada Karigumba, Makal Gilantum, Lepsalamba Late Haiki, PhD Minister I Hemochandrana, Minority Community da Luchingba Si Poklabasu, Manipurgi Masaknaiba Luchingba Amani Haina Singtaraduna, Mahak Lake Debasi Punamaki Mangjabani Haiki, Social Welfare Minister AK Mirabaina, Obituary reference to Sarugyarduna, Laikidraba, MD Halaluddin Khana, Damasida Laminari Bakudimak Amatini Haiba, Wakalon Chenki, Nupi Singbu, Ija Sanman Tauba Amadi, Congress Party Behena Chakona Nabahona Ramba, Luchingba Amani Hana Singtaki, MLA P. Brozen, MLA Olukoi, MLA T. S. Syam Kumar, MLA Fazure Himsu, Halaluddin Khana, Handakta Laikidabada Nungaitaba Fungdopagolena, Mark Muslim Oregasu, Pukel Chauba, Dharma Madi Jad Bijat Kikena Batamdaba Luchingbani Haiki, Speaker T. S. Lokesorsu, Obituary reference to Sarugyarduna, Minute Ani Tumina, Lainanaba Wapam, House to Pukatki, Lainana House Ki members in a Minute Ani Tumina Laiduna, Silent Observe Toki, Tungda Speaker T. S. Lokesona, Obituary reference Pangtok Batungda House asi Lakliba July Taramarigi Ayupung Taramatoi Fauba John Taure Haina Lautokuna Ngasigi Session asi Lucian Ki ISTV Paugidamak and Ranjana Madina Oribam Phillips Assembly Secretariat World Population Day Thoram Manipur da Supaksan Pangtokre Missing Hangalapaki Chang Laxnaba Hona Hodrabadi Noma Natraga Noma Population Explosion Toglagani Haina Wanga Kibasing na Fungdok Nakre Mapo Weba Thoram State Kitakta Directorate of Family Welfare Services Amadi State Health Society Manipur na Sinduna MFDC Auditorium da Pangtoke Family Welfare Office Tagi MFDC Auditorium Pauba Tongan ba Pauzil Puba Rally Masusatki Thoramatuda Health and Family Welfare Ge Principal Secretary Dr. Sohel Akhtar, State Health Society Mission Director Dr. O. Ibomcha, Additional Director Dr. K. Rajo, Urban Health Mission State Nodal Officer Dr. S. Manikamta Madi, CMO Imphal West Dr. S. Bimola Kumarina, Thoromapu Singwena Saruyaki. Wangang kibasing na fungdok na kibada lising amaga chamapal marifutareta malem gi apun mamising billion mga kaktani jahi kunga mga gi matungda billion taret dasmik amayore masi chada ni punitoy ka dasmik ahum hengalak pagi changni malem gi apun mamising gi chada kun China ni India na tarataruk dasmik nipan oiri India gi hengali ba mising gi chang laksna pa khona drabadi inglising ani kunga nipalda China gi mathak lalagani Lamgi apunba pak jauba akaknaba oibana missing hangalapaki changa silaksilaudrabadi noma nataga noma population explosion thoktuna set pachaba phangdaba aruba samasya kya mayoknagani masdaki ngathongnaba plant family semhoba mathautai
चीफ गेस्ट होइना सरू याकिबा डॉक्टर सोहेल अख्तारना चाहिए सिगी थीम सोइरिबा प्लान फैमिली हैप्पीनेस फॉरएवर हाइबा थीम असि चपचाबा चानब थीमनी नुंगाई याइफनमदी वाता पादना लेना होनबदा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ना इंडिया गवर्नमेंट की मखादा पाइखलिबा स्कीम अमदी ngakthoknaba pambe sing miyamda induna chatpiu haiki. So this thing is not easy. It requires a lot of IEC activities at the ground level, and I'm sure that our ASHAs and our ANMs and the field staff, they are doing this work through contacting eligible couples and advising them appropriately. World Population Day ki thoramasi Manipur Economic Association Susinduna Manipur Press Club da pangthoki thoramadu da association ki president oibeda natana Manipur University ki social science ki den Professor E Bijoy Kumar Economics Department ki associate professor Dr M Hemantana maroiba miyo singmaina saruyaki Dr Hemantana mishing hengalakpa thingba haibasi quality education amadi quality life mapung phana phangalaba matamdata oithokani haiki State Council of Education Research and Training SCERT na susinduna lampelta laiba SCERT ki holda World Population Day thoram pangthoki thoramati asida SCERT ki director Dr M Meena Kumari DM College of Science ki lecturer oiramba Kalidas amadi Professor Lairel na maroiba miyo singoina saryaki wangang kiba singna prithibida miyoiba jatina nungaiba punsi marel ama phangnana ba mipung kudimak education ki mangal piba tangai fade Education ki mangal ningthina phanglaba matamda World Population Day ki thoram pangthokpagi wanthok leigani haiba wapam sing phongdoknaki SCERT ki DDO oiriba Professor A Romena missing hengalakpa thingnana ba population education miyamda ningthina piba tangai fade phongdokki District Health Society Thawalna susinduna World Population Day ki sharugamoina July 19 fawba chathagada ba District Family Health Mela Thawal District Hospital da hokrai hodopagi thoramda Medical Superintendent Thawal Hospital Dr MD Salam Taula CMO Thawal S Sarat Kumar District Family Welfare Officer L Jayant Kumar su saruyaki Manipur gi ngamkhai ki matangda chapchaba masak tak pangamnaba hauzik chathariba assembly mifamna house committee ma semduna thabak paikhapiu maming tagi oina ngamkhai yengsinbagi thabakti tokpiro haina ichamgi president L Rajendrana ngasi Manipur Press Club ta pamising unabada phongdokrai Stern Marine Organization ki president oibeda natana ichamgi treasurer Abjis Shayo amadi ichamgi General Secretary Ngachon Misu Saruk Yakiba Paumi Singa Unabaduda Mahakna Makatan Haiki English Singani Tarahumdogi June Kungatarutagi Manipur Amasung Myanmar gi ngamkhai da khariba border fencing asina maram oiduna Manipur gi yamlabalam manghale haiduna Manipur Sarkar amadi Bharat Sarkar da khanganduna lakli Madugi matungda border fencing ki thabak lepkhre all political party ki muching na yengsilure Delhi da chatuna matamdugi Prime Minister Home Minister singba kaya unarure Central team amasu laktuna border fencing yengsilamle adubo ngasi phawba madugi kanabadi phangdri hauziki lairiba border fencing mawong asida adumak jatha batarabadi more dagina ukhul district ki manungda laiba jet chore phawbugi kilometer humbudra sangbalam asida kilometer ahum dagina mangamuk pakpalam pareng amasu mangjegadori ukhul area ki jet choro khaktada kilometer taret pakpa taramanga sangbalam ama mangadori bani masi handakta ichamgi team amana chatune yengsilubada khanglakibani athuba matamda boundary gi masak sarkar na takadabani boundary gi matangda amana amada inthok insin tawduna laiba pente Manipur ga Nagaland ga lonaba ngamkhai gi chayna laiba mafam sing maruaina Tungjoy Juko Valley Jesami amade Myanmar ga ngamkhai lonaba jet chorona chingba mafam singda state ki security personnel sing thamlagade khunja sing na pokliba akiba amade mayok nariba awaba sing asi kokpangamgani Amarom the Chingi Tongan ba district headquarters sing da phamung chamaleba mitung sang sing sarkar na thambiduna athapa khungang dagi lakpa khunja sing da khudong chaba pibigadabani loinana MSRTC athuba matam da hingat handuna communities ningi marakta nakshin naba mari sagar naba honabi haina Rajendra na sarkar gi pungning chingsin ki masai de ko ge set force among biaga de ki khoja sang sing ne dun nesuna laiba aduga ko boundary da Nagaland side tagi adu Burma side tagi khudimak ko se ko gi khara da so nga thokung ambatra maramadu na hai bai na sai panjati ko jaga sing sida thuma tam da ke set force tabina ba ke ande ki assembly sida ista ko ye si yamna maruina lawga tambine apsi sanda sida ista
Manipur State Power Distribution Company की Executive Engineer L Dinesh Kumar की युमदा बॉम्ब लंगसिंदुना पोखाई हनबदा चेन्नई हाइना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडो ना फारे हाइरिबा मोइरांगथेम गांधी जई गुनगनिपान अपोकपा जर्मो सेगमाई कैथेल दगी मिओएससी केसीपी अमसुंग मसिगी लानमी संगलोक मियामगी फिंगांग लानमीगा करिंग बहिरम अमतदा मरी लेनदे हाइना लोक असिगी इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी मेंबर इंचार्ज एस मंगाल की चरोल अमना सिंगतोरकली हौजी पाउ मेरथना तेम ब्रेक की मतुंग दामुका न तराम नोकचरी मखाताबा पाउदा रिम्स तंगसी अनोब खुलाई सिंग इंस्टॉल तौखिबग लोइनाना यामना अरुब लेना कया लायंगबदा चाउन मतेंग ओरगनी हाइना डायरेक्टर प्रोफेसर सेक्रेटरी ना फोंदोखरै ngasi नौन इंस्टॉल तौरिबा खुलाई सिंग अदुदी मणिपुर अहानबो ओरिबा थंडर बीट मशीन लिथोकास मास्टर ने लोइनाना जायरस मशीन नमदे एडवांस ओलंपस इलेक्ट्रो सर्जिकल सिस्टम न चिंगबनी मशीन सिंग असि सर्जरी गायनी मदे यूरोलॉजी किनी मशीन सिंग असि कंपनी ना ओलंपस नि हाइना डायरेक्टर सेक्रेटरी ना फोंदोखि यूरोलॉजी की ओइना लैरिबा लिथोकासा मास्टर असि मतेंगना अचौबा मदि अकनबा नुंकया लाइन थुगाइबे यारनी ngasi OPD da install tawriba machine sing asigi manungda patient ama operation tawbada lung season aduna pholambadu anoba machine asigi matengna sil tawaga line operation pangthokpa yare anaba singna su hospital da matam kuina leitrabasu yabagi khudong chaba leiragani haina director secretary na makhatana phongdokhi hana tawba yaramdaba operation achoba aduga complicated operation kaya amasu tawbu ngamlani aduga hana tawbudi ngamlaga with difficulty toramadu thara line tawbu ngamlani instrument में आमसी equipment में आमसी install तो बोलो इन्हें ना rims ता अतोपा तोपा equipment में क्या आमसो हफ्ते लगा department ते देशु हफ्ते लगा अनोवा possibility में आम प्रोग्राम बा rims की होना बसी इलेक्ट्रिक जिरीबाम की महिरोय लुप मरीना इम्फाल जिरीबाम लंबीदा मतम कत्तना चथरंबा टोटल ब्लॉकेट ngasi ahing nongyai thasi tara taret amasung tara nipan gi lona ba ahing nongyai phawba numit taret ni komthokrai जिरीबाम दा पांथोकपा पावगी मिफम अमदा लुप मरी gi luchingba singna manipur government na lawrakba phirep amade highway sida athingba thambana miyamna thengnari ba awa basi yenglaga komthokpani adubu जिरीबाम दा leriba sarkar gi office sing thingbagi khongjang di handokhiroi loinana athingba leringai manungda paisa gi dama खल्लगा क्वामना अमदे क्वामरु पुबा गाड़ी सिंग चेन बगिदमक मतम चुप्पगी ओइना पोलमनी सी पुबा गाड़ी सिंग दे अथिंग बलाइगनी हारि ngajabada cabinet ta decision laukiba jiribangi oja wat tv khomang changhang jiba khongjang loi singbu da ulakpo oina khabar yaukiba khoi jiribangi jenglakan da jiribamdagi oja khallagani jiribamgi tet pass taw khallagani habadu jiribangi mairoi lupmarina manipur government bu haningai ten thagachari adumakpo अखोइना बन असी कोंथोकपना चदे निमित तरे निखक अखोइना कनो नोटिफिकेशन थोकपोइना सांगाई एक्सप्रेस खबर द थेंगाजाबदा कैबिनेट ता डिसीजन लौखिबा जिरीबामगी ओजा वाट टीवी खोंगं चंगहं जिबा खोंगं लोइ सिंगबु दा उलकपो ओइना खबर यावखिबा खोगी जिरीबामगी जेंगलाकान दा जिरीबामदगी ओजा खल्लगनी जिरीबामगी टेट पास तव खल्लगनी हाबदु जिरीबामगी महिरोय लुपमरिना मणिपुर गवर्नमेंट बु हानिंगाय तेन थागचरी अदुमकपो अखोइना बन असी कोंथोकपना चदे निमित तरे निखक अखोइना कनो नोटिफिकेशन थोकपोइना चही में चथगदबा एनिमल हेल्थ कैंपेन चुराचानपुर की सिनोट हॉल दंगरांग होख्रै थवमसे द हेल्थ मिनिस्टर फुंजाथांग तोनसिंग वेटरनरी मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम कमिश्नर एल लखर एडीसी चेयरमैन एल गुइते सुसरयाखि मिनिस्टर फुंजाथांगना वेटरनरी डिपार्टमेंट मणिपुर की मफम सिनब थुंगना चथगदबा हेल्थ कैंप अमा पांथोकपदा थागतबा फोंथोखि वेटरनरी मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना तुइबोंग द लेरिबा पिगरी फार्म असि हेना चौथोखंदुना हाइब्रिड फंगनबा प्रोजेक्ट रिपोर्ट अमा सेंटर द थाखरै चुराचानपुर द सागलिबा वेटरनरी डिस्पेंसरी अमदि हॉस्पिटल बिल्डिंग चही असिदा लोइसना बखोनगनी आइन काइना बॉर्डर लाना लेना तिना चेनबा सासिंग पुसिलकपा चेक तौनबा क्वारंटाइन स्टेशन अमा हांगनबा सेंटर द हाइजख्रै हारि इम्फाल के मनुंग चनबा बामोन कंपुदगे थांगजम मनोरमा बो तरातरे सुबा सम राइफल्स की पर्सनल सिंह हाट खिबगे जही तरा मपुंग फारपगी थोरंगसे थांगजम मनोरमा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट अमदे अपुन बलुप न सिंधुना बामोन कंपु कम्युनिटी हॉल द पांगथोखरै थवमदु द इरावत फाउंडेशन की प्रेसिडेंट थोंगनाउजम इबोयामा अपुन बलुप की कोऑर्डिनेटर लांगदोन फुनिंद्र कोनसम सुनील कराम
MKIL की प्रेसिडेंट सखी पोरे लेमरोल की प्रेसिडेंट MM चौबे कंगलामे की प्रेसिडेंट लैरिक लेमा थांगजम मनोरमा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट सेंगोई लुआंग नमरोइबा मियोइसिंग ओइना सरुयाखी तोंगान तोंगान सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कयागी लुचिंगबा लुचिंगबी सिंगना सरुयादुना लैखिद्रबी की फोटो द लैशु कतुने कायखुमनबुतकी ट्रस्ट के सेक्रेटरी ने हाइकिबदा मथंग चही नंगननबा मनोरमा की मितम अमा साननबा पांदम थमले मसिदा मियामना मतेंग पांगबियु हाइखी मांग मखा तारादुना चही तरा हेना चथरकलबा मनोरमा मिसिगी मतांगदा इंक्वायरी रिपोर्ट अदु मियामना खंगबा पामी हाइखी मनोरमा की साइट की कोई लेजरी कोई की ट्रस्ट की साइट की सुम मैम सिंह नमजलग थम्बबुदी वरेज इन द केस ऑफ इंडिया जदी चही तरा संग सुमा संग सुंगरा मुनाल केस करबस फासिगी पोपो पिग्रे लाइफ इंप्रिजन पिग्रे अद वरेज मनी मनोरमा की ngasi चही तरा सु भावदा असयामना सटखरबा इंक्वायरी की ngasi रिपोर्ट से मैम खंगन दे अद खंगन दबनिना अखोई गवर्नमेंट न तोंगाल पॉलिसी तौरगा मसी पोसिन लाइसलगा थमगिदना हेने हेने तुंगदा अखोई मणिपुर की नोक्सन पीपल सिंह से टॉर्चर तोबु याबगी पोरमा लेबल लापगी अखोई चिंगबा खरस लैजारे अद हाउसिंग लेबा अखोई पोजिशन सिददी अखोई लेबा इंक्वायरी कमीशन संगी बसी रिपोर्ट से मैम खंगन बियो अद मटिक साबा अखोई आर्मी दु अखोई दंडी फंगन बियो हाइबा प्रेशर से थौनाउजम इबोयामेना ngasi phauba manipur miyamna lauribo kholawasi manipur sarkar amasung bharat sarkar na tadri maram chadana mi kaya sikhiba made kayana soinai khiba kayasi landamasi da leiriba miyambu bharat sarkar na amata oina ubangam dabadagi nei haiki kaya halaba kaya amna mathoi mangaba kaya amna manung da chang leiriba kaya amna leiribse masipun masigi okham attang sibawo india gomena manana tade mamna ude 타고는 밤토록대 아신 스파기 마땅다 나트라가나 그게 이내라인 파르미션 마땅다 하이비싱시 자르버니 어두고 머니푸르셰 바로ski 아셰물라 모이다버나 코이들 리벌 머니푸르기 브라싱세 아시부 모코이나 거기 힌두니 하이는 록드바 머런데게 마시 바고 거기 모이나 야고메나 거기 가림딱 한데나 니 하트다 마칸 끼아기 던디 삐가 시바우 숨레 토파셰 인년 마샤고 이다버니 하비체 아이 셋부 타주자베 अमरमदा मनोरमा लेखिदबगी निंगसिंग नुमि थोरमसी दिल्ली की जंतर मंतर दसु माइरोय संस्थान यावना तोंगान तोंगान बलुक कुंथ्रा न सिंधुना पांथोके लेखिदबगी फोटो द मियाम न लेसु कतुने काय खुमदबुतके थोरमदुदा तोंगान तोंगान बगवारे क्यास लौके वारेप सिंह अदुदी मनोरमा बु फारबा मतुंगदा इज्जत मांगलगा हातखिबा अमदे अतै इज्जत मांगनबदा चेनाबा इंडिया की सिक्योरिटी फोर्स सिंह फादुना चैराक पिगदबनी मरालेबे इंडिया की सिक्योरिटी फोर्स सिंह सिविल कोर्टा वाइल चथबया हनगदबनी इंडियन सिक्योरिटी फोर्स की तोंगानबा आइन लेहलोइदबनी अमदे खुलाई पाइदना लाल हौरिबा लमसिंगदा डेमोक्रेटिक ओइबा मोंगदा वारोसिन पुरकदबनी एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम्स फैमिली एसोसिएशन मणिपुर इवम की मंगारक सुबा फाउंडेशन डे ngasi लमयान बसंगलेंदा पांथोखरे थोरमदुदा इवम की प्रेसिडेंट रेनु तखेलंबम अमदे लेखिद्रबा इमुंगनुम की मियोसिंगना सरग्याके लेखिद्रबा सिंह की फोटो अमदे इवमदा चाउन मतेंग पांगलंबा लेखिद्रबा एडवोकेट मुकुल सिन्हा की फोटो द लेशु कतुना मियामना इकाई खुमनबुतके थौरम का मरी लेना इवम की वेबसाइट अमसु हांगदोके अवांग नुपोक लमदमदा नुपीसिंगना थेंगनरिबा सिंह की मतंगदा फिल्म अमसुतके इवम की प्रेसिडेंट रेनु तखेलंबमना लेखिद्रबा सिंह की इमुंग मनुंगना अथुबा मतमदा मरा लेबा मियो सिंह दंदी पीबा पामलबसु हौजिक केसिंग असि सुप्रीम कोर्ट ता लेरिबना मतम खरा ngaibagi wani haiki मोखोइना पनिशमेंट पीबदो तसेगदि कोहनि बुजा दिनि हाइट विक्टिम फैमिली की सिंग हाइबी बले अदु मकोइना होय दिले हसे को सुप्रीम कोर्ट योमिना अखरि मतम खरा ngaibagi सुसोय सोय तनाय दमाय पा को हाइबे सो थादा बदे कोइना लेबसी हाइबसे ना ऑर्गेनाइजेशन की ओइना लेबा विक्टिम फैमिली सिंग थमजे ngasi chief minister oibo bina relief and disaster management department puthokpa disaster management kauba manipuri masung english dei ba lairik ama amade introduced to some common disaster haiba mausagi achouba khudong thiba thorpa matamda miyam na kari tawgadage masung tawroidage haibagi pautak mayam yawba lairik ama punna lairik ani phongkre hariba lairik ani makse relief and disaster management department ki state project officer miss namita tongram na ibani Rotary Club for Polo City Impal na Fortis Hospital New Delhi ka khusam na duna kidney amasung nephrology ki matangda lemna laing bagi camp ama chingmairong da leiba City Hospital da pangthokre camp asida Fortis Hospital ki director Sanjeev Gulati amade Rotary Club Polo City Impal ki secretary Pradeep Maitram yauna office bearer kaya susabgyaki
हौजिक किडनी का मरी लेनाबा लेना असी यामन हेनगलकले मसीदगी चेक्सिल होनबगिदबा कैम्प असी पांगथोपनि हारि कोलकाता की गोवापुर लेबा केटीसी हॉस्पिटल दा नर्स ओइबी मणिपुर की नुपी अमा मसागी भरा की कादा थोड़ियालगा सिरमले लेखिद्रबी नुपी अदु सिंजमई चिंगा मथक्तगी कोंजेंगबम ओंबी हौबिजम निंगोल निरुपमा चही कुनगतरेट मपुरैबा के नितिन कवि हरि वार्ड नंबर कुनगहुमदोगी काउंसिलर एल बिरजितना सरुगियादुना खुराई प्राइमरी स्कूल दा स्कूल यूनिफॉर्म यंथोखरे एसएसए की मखादा पिथरप स्कूल यूनिफॉर्म यंथोपगी थोरमदुदा जेडईओ की मिहुद लमदमदु की क्लब की लुचिंगबा सिंग अमदी स्कूल अथॉरिटी सिंगना सरुगियाकी जिला परिषद मियाम की मिहुद ओरिबा सिंह सरकार ना मखोइद चपचाना शक्ति सिनगदबनी हाइबा दाबी तौदुना इम्फाल वेस्ट डीसी कॉम्प्लेक्स दा वाकन मिफम चथखरे वाकन मिफम अदुदा इम्फाल वेस्ट 1 अमदी इम्फाल वेस्ट 2 जिला परिषद के मेंबर सिंगना सरुयाखी वाकन मिफम अदुगा मरी लेना नावरिया पाखंग लाकपा जिला परिषद के उपाध्यक्ष पी शरद चंद्रना जिला परिषद मेंबर सिंगदा मतमगा चानाबा ऑनरेरियम पीबगा लोइना जिला परिषद के मिहुद सिंगना फंगफम थोकपा शक्ति सिनगदबनी डिमांड फंगद्रिबा खोंजंग चंगसिनगनी हाइकी तबजाबा रेगुलर वीडियो हापीदना वीडियो पीबियू वाले वीडियो सिंग अदुगा जिला परिषद डीआरडी असि मार्च तौसिनबियू पीआरआई मेंबर सिंगी ऑनरेम सिंग असि मतमगा सुनाबा मतुंगिना हेंगतबियू हाइबसना मरुएबा खोइगी ngasiगी खोंजंगनी ऑल जिरीबाम पंचायत परिषद न सुंगसी एडीसी ऑफिस ममांग द वाकन मिफम चथखी एमजी एनआरई जीए की मखादा नुमित चामनी थबक पियु पंचायत शक्ति सिनौ त्रिपुरागोम 3 टायर पंचायत सिस्टम चनहलो हाइबा दाबी तौरी ऑल जिरीबाम पंचायत परिषद की प्रेसिडेंट पी मनीना थासी की मापलदगी ऑल मणिपुर पंचायत परिषद ना चंगसिलगलिबा खोंजंग असि सौगलदुना जिरीबाम दसु खोंजंग चंगसिनबनी जिरीबाम ब्लॉक की वालिबा बीडीओ मदे पंचायत सेक्रेटरी सिंह अथुबदा हापु परिषद न चंगसिलगबा खोंजंग सिंगदा मखाताना सौगतगनी हारि थवाल सिटी ब्लॉक अमदी कक्सिंग सिटी ब्लॉक के अपुनबा पंचायत परिषद थवाल डिस्ट्रिक्ट नसु थवाल अथोपम कैथेल वाकत मिफम चथकी पीआरआई सिंगी हक गवर्नमेंट ना मिराइबा मदी वाकत कया चीफ मिनिस्टर दा हाइजरबसु थवक ओइना पांगथोरक्तबदगी खोंजंग असि चंगसिनबनी हाइना डिस्ट्रिक्ट पंचायत परिषद की प्रेसिडेंट ए धीरेना फोंदोरखी पंचायत की ओइबा मरम चाबा संविधान पीबा डिमांड सिंग अमसुंग पंचायत चौखनबा डिमांड सिंग मणिपुर ऑनरेबल सीएम नो पीजखरे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पंचायत नसु दाबी सिंह तक्षलदुना बिष्णुपुर की डीसी ऑफिस मनाक्ता वाकन मिफम चथखी पंचायत सेलथुम अमदे शासन की शक्ति सिनौ मपुंग फाबा वीडियो हापु ग्राम सभाना बेनिफिशियरी खल्लु हाइना दाबी तौरी मणिपुर स्टेट पंचायत परिषद इम्फाल ईस्ट नसु पोरोंपाट की डीसी ऑफिस की गेट मयादा वाकन मिफम चथखी खोंजंग असिदा जिला परिषद मेंबर प्रधान अमदी वार्ड मेंबर सिंह सुसरुयाखी स्ट्रीट वेंडर की मतंगा सुप्रीम कोर्ट न पिरखिबा गाइडलाइन की मतुंगिना टाउन वेंडिंग कमिटी सेमगनी हारिबसिदा स्ट्रीट वेंडर सिंगी मिहुत यावनगदबनी हाइना इराबोट भवन द पांगथोकपा पाउगिन मिफम अमदा रोड साइड वेंडर वेलफेयर एसोसिएशन की लुचिंगबी सिंगना दाबी तवकले एसोसिएशन असि की लुचिंगबी तमाना फोंदोखिबदा ख्वाइरंबन कैथेल की अकोइबदा लंबी की मताइदा पोफम फमली बिसिंग असि चही तरागनिथोय हेना इमुंग मनुंग पुनबा अवाना खांगदुना लाखिबा यावरी मकोइबु नुमित खुदिंग की पुलिस अमदी अतोप फोर्सिंगना बोचै मांगन ताहन बिबा मदे तमथीबा मौंग ओटपिने बिरी मसी सुप्रीम कोर्ट मखोइबु ओटपे यादे हाइबा रूलिंग अदुगी मायोक्तने अथुबा मतमदा मणिपुर गवर्नमेंट स्ट्रीट वेंडर सिंगी वारोइसन पुरक्त्रबदे सेंटर द चतुना वाकलगनी हाइके एसोसिएशन के एडवाइजर एल मेमना फोंदोखिबदा स्ट्रीट वेंडर की इशू असि मणिपुर गवर्नमेंट ना लोशना बखोना दबदगे लाइसेंस पाइदुना पोफम फमलिबा मदे स्ट्रीट वेंडर की मरक्ता तोइना खन्ना चैनबगी थौदोक थोकले नुमित हुमनी की मनुंगदा चीफ मिनिस्टर अमदे चीफ सेक्रेटरी ना चपचाबा नियम सेमदुना चनहंद्रबदे सेंटर द चटलगा मरी लेनबा सिंग वाकलगनी हाइके अरिगुंबा मसीना सोल्व तौद्रबा मसीगी रिक्स स्टेट सरकार म्यूनिसिपालिटी पुबीदना पूरकांदा अखोइसु अखोइना अथॉरिटी लेपाक असि मपी मपाना येंबीररोइदब लेरगदि सेंटर द चतना लेजदब अखोइ म्यामना अनासिकी काइनरगा अखोइ म्यामगी लेदम लेते अवाब कोक्थों रोम से अंत कोपियो हाइबसे मसी चटननबगी अखोइ तैयारी तवनी हाइब वाफम से मसी आई ngasi मीडिया की खुथांग पुरुक सगे Economic Development Research Group na World Population Day ki thoram Kaishamthong Longjam lekai deleba office da pangthoke amaromda Department of Adult Continuing Education and Extension na Manipur University ke NSS cell ga khusham naduna thoram ase pangthoke hoji paw martha na ten break mamo break ki matungda mukan na taram nok cheri makhata ba pawda Leimeram Waroi Ching ising chaibidage
Tidim taba lambi asi phibam phatabana maram oiduna miyamna chathok chasin tawbada khudong chataba kaya mayoknare haina Leimaram Yaifal Lamjingluk ki chairman M Jibona phongdorkli lambi phataba sina accident thokpagi chang nomonomagi hengalakli athuba matamda lambi asi sembiu amaromda ising chaibi asi mapu pandabagi mawong amada leire lam koiba singna hundok lamba amot akai sing loisin bina balaitre mairoi singna mahisang singi ayaba yaudana ising chaibi asi yengba laklabadi athingba leigani sarkar ising chaibi asi phagana bhona drabadi thasi ki kuntradagi lambi thingjilagani hari athu matamda akoigi sarkar na water policy bo miyeng changbik taw taradi akoigi lambi ja suki matik sokilawdina akoi masi thingjinjargani tang kunthawgi haw manungda sarkar na masi miyeng thingjinbiyo Joint Committee Innerland Permit System Students Wing na ngasi Comprehensive Johnston Higher Secondary ISRD Academy amadi Mem Higher Secondary School da hanagum awareness program pangthokre Innerland Permit System janahanba amata oina khongjang jangsin minaba warep lokre College singi regular principal hapagaloina na award passing mention bina bakayara khana haijarabasu thabakta pangthoraktabagi mayokta Coordination Committee of College Students Union Manipur na akan bakhongjang changslagani hari sarkar gi thawong yaningda bafongdok laduna Chief Minister Education Minister amasung Commissioner gi effigy mai thakre committee gi convener Pradeep Kumar na college kungamari gi apunba union singilup asina English singani mapaldagi sarkar da award passing yengsin bina batakshin duna lakpani adubo ngasi phawba thajaba kaya pirabasu thabak oina pangthok tabana nomonomagi award pe henjilakli mairoi singna makhal kaya gi akan bakhongjang changsinaba sem sare hari function singda minister sing thajaba kaya pirabasu agoi thabak oina thok tabdingi akoi gogok sunna hari ba demand sing thubu matan da bekragadi kale singda phataba thirakta bida ko gogok sunna thabak changsin jargani hari ISTV ga loina na hingliba singi akhanaba yai fathaurang chathariba assembly mi phamas da puthokpina ba tongan balup singna takshili Christian Network of Positive Women Self Support Group Manipur amade Platform for Positive Women na sinduna pangthokiba pawgi mi pham amada Ward HIBH ki secretary ningombam nganbina MLA singi quarter singda ISTV ga loina riba madi shohlaba singi analayeng amadi darkar leiba singi damak thagi khuthangda Kongat Payaba donation box amamam thambiu nupi amadi mapuroiba laikdraba singda RSBI card PBU district singda HAP sigi lem na layang bagi khudong chaba PBU social welfare ke nutrition supplement program da ISTV ga loina na nupi amadi mapuroiba laikdrabi sing yawanbiu atuba matamda viral load test machine thambiu haiki राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की मखादा पामलो उबा मफम सिंगी वाटर स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम की मतंगदा नुमिनिनी चथगदबा डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा चांदल डिस्ट्रिक्ट के संबुंग खुलदा पांथोखरे हौदोपगी थोरमदा संबुंगी चीफ एम कोडुल डिस्ट्रिक्ट Horticulture Officer TS Biren Susaruyaki training asida machi chandel amasung chakpikarong block mioi humpurum na saruyaki Langpoklakpam semjaine iba sereng lairi punsi khongchat Palace Compound da leba Art and Culture Complex da Director K Sobita na release tawkhre larik asi lamkoi warida yumphamoi bani Handak nauna person with disability ki commissioner oina hablakraba L Ibom Jabo Spastic Society Angamba Disabled People Organization amadi All Manipur Disabled Women Organization na Manipur Press Club ta taramna okre Thawamasida Rehabilitation Council of India Journal Coordination Committee North East ki chairman L Tikendro amasung TS Joykumar Su Sargyaki Thobal District Police Commando masung Anishuba Assam Rifles ki apunba kangbomana Impal Model Lambi ki Wangjing YK College manakta achat awsing check tawada UNLF ki kadamari fare hari Police Department PRO ki Cherol amana phagalaba miyoi sing adudi Sagol Sam Hemanta chahi kungataret apokpa ibomcha Tokpaching Thongam Mundung Mamang Kangbam amuba maitei chahi kungamanga apokpa maino Karial Mayalekai Sinam Abungthoi apokpa Koklang Tiger Camp amasung Nongmaithiam Abu apokpa Deben Sengmaijin Bazar dakini hari Council na Lauba Higher Secondary Improvement Compartmental Examination lisingani taramari ki fall lauthokre toan ba subject singi punam hairoi lisinga hunga chanipal humburam doi parikha thabada lisinga hunga chamaga taramanga pass tawre hojik sanabri paw
ngasi sanabagi pauda anishuba IPAC kapta manipurna anishuba overall runners up tarakle all India Pacific Karate Do Association sinduna July gi tang mari tagi taru phawba Punjab ke Patiala da pangthokiba anishuba IPAC Cup India National Karate Championship ta Manipur gi mau sinduna sar uyaruba karate sanaroi kun ngasi imphal yorkre championship asida sub junior amade cadet ke competition da Manipur na gold taruk silver manga bronze medal ahum puna medal taragamari lorke Department of Youth Affairs and Sports na sinduna Manipur ki tongan ba district singdagi winner oiraklaba chahi taramari amadi tarataret makhage nupage state inter school Subrato Mukherjee football tournament thasi ki tang taramanga dagi khumanlaba ki football practice field da horgani haudopagi thoramda yaski commissioner Dr. R.K. Nimai Youth Affairs and Sports ki director N. Ashok Kumar na thorma pusing hoigani July ki tang taragani thui tagi tarahumdoi fawba Patna da pangthokadoriba cash prize classic Stern India bodybuilding contest da saruk yarunaba Manipur gi bodybuilder manga amadi official ani ngasi Patna gi damak infal thadokre Manipur State Kabaddi Association na sinduna chahi asida pangthokadoriba nupa amadi nupi gi Manipur State Kabaddi Championship pangthoknabagi matam association na sina lakthokre chahi asigi September mari tagi taruk phawba Moirang ngangkhalai kaida kunsuba sub junior championship pangthoklagani September kundagi kungahumdoi phawba Moirang Kampu Union Public Club Imphal East ta nifuga mathoi suba junior championship October 12 dagi taramanga phawba LUC Laurembam Bisnupur district ta Nipunitoy suba L Indrajit Memorial Senior Championship October 13 dagi taramapul phawba tare suba Gurumayum Ongbi Manishang Devi Best Kabaddi Senior Championship pangthoklagani hari South Korea da pangthokadaba tarataya suba Asian Games da saruyakadaba India gi sepak takraw team sembada masana asigi governing body oriba sepak takraw Federation of India na coaching camp ke sanaroi sing karamba mong da khankiba amadi selection ki mawong matau khangalaktrabadi trial gi dama kawrkhiba Manipur gi sanaroi taragamari amuhana saruyararoi hari Kunsuba FIFA World Cup ke third place ta yumbu Brazil amadi Netherlands ga thengnaragani Brazil na yumbu iduna mamang thagi tang taragumdoi dagi prithvi ki tongan balaiba kuntragani thoina saruyaduna chatharkiba kunsuba FIFA World Cup ke third place ke match thasagi tang taragumdoi gi nongyai matung pung ama makhai tabada ahanba semi final da maithi horoba yumbu Brazil amadi anishuba semi final da maithi horoba Netherlands ga sanargani ahanba semi final da Germany na Brazil bu goal taret amada maithi pikhe Anishuba semi final da Argentina na Netherlands bo penalty kick ta goal mari ani da maithi pikibani chathariba World Cup asida Colombia ke James Rodriguez makhataba match sanadrabasu hauzik phawada puna goal taruk chanduna goal masing yamna chanba sanaroi oiri German ge Thomas Muller na goal manga Argentina ge Lionel Messi amade Brazil ge Neymar na goal mari chanduna kana inari Netherlands ge Van Persie Robin na goal ahum chanbangam kre Dimapur dagi langoi puduna lakpa truck driver mga sinung tilpung marirom taba dwaida Kanglatombi ki motor vehicle check post manakta laiba sakhangdaba mioi anina makhungda nongmaina kaplamle soklaba driver adugi maming Bhim Goy chahi kunga mga 4000 dagini mahak Catholic Hospital da laikanari hausil loislakpada ngasinong magyoiba ay ngasaki pa ICR lampel patagi phangba paugi matung ina ngasigi khwaidagi sabagi chang degree Celsius kunthang manga 10.9 khwaidagi ingba degree Celsius kunga humdoi 10.8 nungsita yabu ising manil gi chang ayukta chada humbra taret nungthinda na chada yankhai ga manga nungju gi chang 0.3 mm ni Hojimero Bapau Amona Manipur Legislative Assembly me pham ngasidagi haukre MLA oiramba M Dehlaludin Khan lekidabada house na waba phongdokre World Population Day thawam Manipur da supak sana pangthokre amadi House Committee ma semduna ngamkhai gi wathok yangshin ba amadi che nabalaiba ngamkhai gi khunsing da state security thamduna punja singak senaba ichamna demand tori ISTV ni pizar pau matang sarojare ming tabiri basing bomukana kurumjari